Nataka niwaambie Wakenya wenzangu ya kwamba hakuna ombi kubwa zaidi kama wewe mwenyewe uzidi kumwomba wewe mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hapo Mungu anakusikiza na vitabu viko wazi kabisa kuonesha ni vitu gani ambavyo vinaweza kutupeleka sisi peponi pasipo kufata mambo ambayo hayana msingi na ambayo badala ya kwenda kumfurahisha Mungu tunakwenda kumkasirisha Mwenyezi Mungu zaidi. Tusicheze na masuala ya dini. Mimi pia vile vile ningeunga mkono hawa viongozi wenzangu waliozungumza hapa kwamba kama kulikuwa kuna matatizo ni serikali yetu ndio ambayo imetulete down sisi kama Wakenya. Mimi ni Mkenya mzalendo. Mimi napenda taifa letu la Kenya. Lakini hii nchi inatupenda pia sisi kama Wakenya. Na kama nchi yetu ya Kenya inatupenda sisi kama Wakenya, jambo la kwanza serikali inafaa ichunge na ilinde maisha ya kila Mkenya. Hatuzungumzi kuhusu watu wawili waliokufa, tunazungumza zaidi ya watu 50 na hatujajua idadi mpaka leo hii ya watu wenye ambao wameweza kupoteza maisha, including wanawake na watoto wadogo. Tunataka kama vile ambavyo sisi tunaipenda serikali yetu pia nayo ichukue jukumu la kutupenda pia sisi. Na kutupenda sisi ni kuhakikisha kwamba visa kama hivi havitatokelezea Kenya hii tena. Leo hii macho yetu yote yako pale Kilifi County. Lakini swali langu ambalo najiuliza, tunafikiria kuna Pastor Mackenzie wangapi katika Kenya hii? Wenye ambao saizi wanahadaa wananchi, wanadanganya wananchi na wanapoteza maisha ya watu wetu kwa sababu ya vitu venye ambavyo serikali ikijukumika vizuri tunaweza tukaepuka masuala kama haya. Swali letu kubwa ni kikosi cha usalama, kuanzia waziri juu mpaka kule chini kwa wazee wa nyumba 10 na wazee wa vijiji. Mimi kama mtu wa Malindi nataka niseme hivi kwamba hili swala halijaanza leo wala juzi ama jana. 2019 kama tunakumbuka, aliyekuwa amekalia hiki kiti changu ambaye ni waziri saizi Aisha Jumwa aliweza kuteta na huyu mwanamume kwa sababu huyu mwanamume ama huyu Pastor Ezekiel Mackenzie alikuwa anaambia watu wachukue certificate zao waende wakazichome. Ilileta utata na that was the red flag ambapo serikali ilikuwa inafaa ifuatilizie kuanzia pale. Walimwachilia na kila anaposhikwa akienda kotini anaachiliwa na bondi ya shilingi 10,000 peke yake. Sasa 10,000 yetu leo hii sisi kama Wakenya tunalia kwa sababu tumeweza kupoteza maisha zaidi ya watu 50. Mimi nataka niseme hivi, jambo hili limenisikitisha sana na hatuombi, tunataka kwa sababu ni haki yetu. Waziri ashuke chini kule Malindi, Magarini, Shakahola, aende akakutane na wale watu na familia zote, kwa sababu hawa watu wako na storia yao. Wamejaribu kwenda kwa police station si mara moja si mara mbili kwenda kupeleka malalamishi, lakini hapa katikati sisi tunakosa kuelewa kama viongozi ni jambo gani ambalo limekoseka. Na niunge pia wenzangu kusema hivi, as a country we should know our priorities. Priority yetu sisi si kushika watu wenye kuandamana kama sijui kina Opio na kina Amina na kina Mheshimiwa Senator Madzayo. Priority ni kwamba tuweze kulinda maisha ya watu wetu. Sasa mapolisi wote kama itakuwa kazi yao ni kuondolewa katika kazi zao na kwenda kushika watu ambao wana demonstrate, ndio maana leo hii matatizo kama haya yanatukumba sisi kama watu wa Kenya. Tunataka wajukumike na tunataka majibu sisi kama watu wa Kenya na watu wa kupenda amani, lakini tunataka majibu yenu. Asanteni. Very good. Asanteni sana. Very good. Thank you. Just one. Iyo ni riboti tugukorwo tukirumirira oro hamwe na hihi makinya maria megukorwo magikinyukio na ministry ya ugitiri oro hamwe na honge cia ugitiri guku bururi-ini. Kwa ihinda riri reke tuhugukire cigie ugima wa mwiri na niguo kugacirithia motungata ma ugima wa mwiri. Thibitari wa KU ni urikiririe mihango ya gwikira mashini ya cyber knife ya kuheana motungata ma radiation na bururi wa Kenya. Niguo wa mbere kugia na mashini ino gitaru-ini kia Afrika ya irathiro na Afrika ya gatagati na niyo ya keri gitaru-ini kia Afrika
thutha wa bururi wa Egypt. Ministry ya ugima wa mwiri kuhitukira Minister Susan Nakumicha nikiranire ngirimiti na ruhonge rwa urumwe wa mabururi rwa ugima wa mwiri WHO hari kugashirithia urigitani. Reke tuthikiririe maria makurirwo magithie na mbere mweno cio. Of Kenya and the WHO regarding the establishment of the WHO Emergency Regional Hub, which has been long overdue. This is indeed historical and momentous occasion for this country and the African region at large as we continue to work towards strengthening our health systems and improving our response to emergencies and disasters. Let me begin by thanking the Director General of WHO, Dr. Tedros, who I know you are representing him here today as the country director, for the decision to establish the regional hub in Kenya, being the third in Africa. As we are all aware, we are faced with increasing number of health emergencies, ranging from disease outbreaks such as the one that we are at the tail end, hopefully, of cholera. And there is an outbreak in our neighboring country, Tanzania, which has a significant risk of spreading to our country. These emergencies pose health, social, economic and security risks that threaten to reverse the years of health development progress in Africa. Ladies and gentlemen, as we have all witnessed over the past 3 years, COVID-19 pandemic highlighted the critical importance of preparedness and response in the face of health emergencies. One of the biggest challenges that the government of Kenya faced in the response was lack of essential commodities and products such as PPEs, and this was mostly due to the global supply chain challenges, and also we faced a vaccine apartheid. The government of Kenya appreciates WHO as a valued partner to the Ministry of Health, particularly during this time of COVID, and in strengthening our in-country systems and structures for emergency and preparedness and response. And to thank you also, Dr. Diallo, for the recent support that you gave us as we handled the unknown disease in Kameme. We appreciate the continued collaboration between the Ministry of Health and WHO in developing disease-specific contingency plans, including viral emergency, hemorrhagic fevers, pandemic influenza, cholera, Rift Valley fever, and polio. Ladies and gentlemen, the government of Kenya recognizes and supports the new innovative initiatives launched by the WHO to improve the capacities of African countries to respond in real time to increasing numerous and complex health emergencies. It is in line with this that WHO Regional Office for Africa sought to strengthen and expand the WHO Emergencies Hub in Kenya to coordinate high-quality responses to health emergencies in Kenya and other Eastern and South African countries. It is envisioned that this hub will serve as a modern storage facility for essential medical equipment and consumables that will ensure timely logistical support to countries within emergencies in Eastern and Southern Africa. The hub will also be a center of excellence specialized in capacity building in health crisis and emergency management. An expanded and more versatile emergencies hub in Kenya would allow WHO to effectively and swiftly support Kenya and all Eastern and South African countries by maintaining stockpiles of medical and logistical supplies, onboarding and training multidisciplinary teams of human resources to serve Africa's allied emergency experts, and stationing WHO health emergencies professionals to ensure quick deployment during public health and humanitarian emergencies in Kenya and in Africa as a whole. Through this partnership with WHO, we will have access to the organizational global network of experts, knowledge, and resources. We will also be able to leverage on the latest innovations and technologies to improve our response times and our ability to provide essential healthcare services during emergencies. Furthermore, this hub will enable us to build on the progress we have already made towards achieving UHC. We are committed to ensuring that every Kenyan has access to quality healthcare, and in this partnership with WHO is a crucial step towards achieving this goal. The hub will also enhance our ability to coordinate with other countries in the region, and through partnerships with the regional bodies such as Africa Union and the East African Community, we can improve
our collective response to emergencies. Ladies and gentlemen, the MOU sets the framework for cooperation and understanding between the government and WHO and determines the general terms and conditions towards the establishment of the hub. We are committed to working with the WHO and the regional partners to strengthen our health system and improve our preparedness and response to health emergencies. The establishment of this hub is a significant step towards achieving that goal. As I conclude, ladies and gentlemen, I congratulate WHO for this great milestone and having confidence in Kenya government to undertake the task of making this hub a reality. I also want to thank all those who have worked tirelessly. Na neketwa beto tigane na ishia tuthie kaunti-ini ya Laikipia na atengeri kuma mwena wa Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia mari na mubango wa gutabania mushago wa kugania besha cia guteithiriria kurehe mwiri wa mutengeri umwe uria weriga gukwira bururi-ini wa Japan hindi iria athiite gucindana no agitorio ni ndwari Cynthia Jerry Baire akuire tariki 14 mweri uyu. Atengeri aya makiuga mageretie gwetha njira nyingi cia guteithiriria umwe wao indi makaga uhoti na ni maroria andu a wendi mwega kumateithiriria. Mwandiki witu Mwangi wa Wawira ari mwena ucio na niwe urarumirira riboti ino reke tunyitanire nake atumenyithie maingi megie ndeto ino. Mwangi ngikorwo ni urajigua? Thegio Mobi ndirakwamukira wega imo kwa imo kuma kiharo-ini gigi kia Nyahururu na nitugiukire ona ithu gukorwo tugicakaya na timu ino ari uragikiona haha thutha wakwa ni hena iritu hena anake mwena uyu hena macoaches mwena uyu nigetha gutigirira ati ni macakaya hamwe na muiritu ucio ona gutigirira ati ni magiria gwetha besha cia gukorwo makigira mwiri wake kuma kure Japan nikio ndiria tukorwo tukinyitana nao ihi makorwo magitutaria ndeto ino makeria ihi gwathire atia na maundu maya makimahinyiriire na eriko no twambie na ucokio wambie na rito riaku hiyo ucokio tutaririe undu uyu kana ututarie gwathire atia. Okay, nie njitagwo Victor Wachira Miano na ndi mutengeri kuma thiini wa Nyahururu. Undu uyu ni wahanikire omwe witu uria ukoretwo thiini wa bururi wa Japan akoretwo arwarire kundu kuu na ni akoretwo ari admitted thibitari na ni akoretwo agicugurikirwo wega no hinda ni rarikinyire riake ria kuhuruka. Riu ni tukoretwo twi na mibango ya kumenya uria mwiri uguka mwena wa Kenya tugakorwo tukiuhaririria no ndi tukoretwo na ihinda iritu tondu ni kurabatarikana besha tondu kuringana na sheria cia kambuni iria arakoragwo matihota kurugamirira mwiri kurehe nginya thiini wa kiharo kia airport. Riu tura oria mundu wa wendi mwega atuteithiririe tuone besha 1.3 million Japanese money kurehe mwiri ucio thiini wa Jomo Kenyatta na bado no turabatara besha ingi cia kutwara o thiini wa Njoro itura ritagwo Bagaria kuria ukahurukio gwa ciari ake. Nitukoretwo tukiarariria nginya na aciari kimuhuko ona matikaire wega ithu tuhana ta laki officials ni tuthiete nginya thiini wa muci uria tukageria kuaraniria na aciari uria tungiona besha no bado tutire turamit kiwango kia besha iria irendekana. Na maybe atongoria kuri na atongoria aria mukoretwo makimutongoria guku ihi ni mumahariirie maramwe feedback muthemba uriku na ihi onao ukumera atia? Haya tukoretwo tukiaria na atongoria no so far kwina mwe tutakinyire aria twina mibango ni tugukorwo tukimakinyira omuthenya uyu wa umuthi na aria twaraniirie nao no marakiheana ni maguteithiriria koguo ni turamahoya magerie oria mahota matuteithiririe nikio mwiri ucio omwe witu ukinye mahali mwena uyu tuhote kuhurukia. Thengio makirereke tukorwo tukinyitanira nawe thiini wa bururi atengeri mathie inywe muri atengeri mwathie kuria ni tukoragwo tukimu celebrate makiria no riu umwe wanyu akoretwo ena thina mutirona mundu wa kumuteithia ihi uraigua atia? Hama ritwa njitagwo Beatrice na ndi coach thiini wa Nyahururu na twina kia muno ni kurus umwe witu muthaki na tukirora uria bururi u celebrate riria mashinda twina kia muno to tutirona andu kunyitanira na ithwe thina-ini uria twinaguo wa kwehererwo ni mwana umwe witu mwana wa kairetu ta ndi mutumia ndina kieha tondu ni turastrago gucaria mbeca cia kurehe mwiri ona cia kumuthika koguo ni turahoya thirikari ona andu a wendi mwega ona atengeri aria angi a matura mangi different moke manyitanire na ithwe nigetha tuhote kuhurukia Wanjiku handu hega na kuri na thayo.
Na hihi undu ucio wa gukorwo mugithie kou mukaremererwo gukorwo mugicoka na guku umuhutagia ta athaki? Ni ukoragwo gituhinyiriria muno makiria ni gukorwo muthaki agithie guthaka akoragwo athiite kurugamirira bururi witu na riria ona thina toyu woneka wa gikuo kia na ihenya na gikuo kia muthaki munini no tukaigwa kihana tukona thirikari ndiranyitanira na ithu no riria ashinda ni ara celebrate ni bururi wothe no riria twagia na kieha ta giki gia kwehererwo ni umwe witu tutirona ona andu marerutira guka kunyitanira na ithu ona kuria niki tubatarite koguo twina uritu wa gucaria mbeca cia kuhurukia Wanjiko na arahurukio Njoro na mwiri wake bado nduri urauma bururi wa Japan. Kuma ne wagweta Njoro koguo kuri na thirikari ya Naikuru na thirikari ya Laikipia. Hihi ungiariria governor wa Naikuru ate na governor wa Laikipia itemere ya gutigirira ati ni mwagikorwo mugiteithika? No njaririe governor wa Naikuru na ni mutumia na ni mwana wa kairitu twehereire urathiete gwicariria thuru karia yake ya gutengera na undu murito ni utukinyiire wake kuhuruka no njurie Madam Susan atuteithie hanini gukinyia mwiri Njoro na uhoti wake wa wabici yake atuteithiririe nigetha ta thaki tukorwo twiri na thayo to twina kieha tondu mwiri bado nduri urakinya thirikari ya Naikuru ona yanyitanire na thirikari ya Laikipia matuteithiririe kuhurukia Wanjiko na kumuruta kuri ari. Thegio makeria mwiroreri wa Kameme TV no agekegwa ukiu nikio kigireko kiria gikiri na ateng'eri aya makiuga ati ni maraigwa uru muno makaigwa ngoro cia wihinyirirekeire kuona ati umwe wao ni arega gukorwo akihuruka na huruka ndari ona mundu wa kumuteithiriria gukorwo akirehe mwiri ucio wake guku bururi-ini nigetha akorwo agikihurukio na gitio kuria Njoro na nikio maragekiuria thirikari ya Laikipia igitongoro ni governor Joshua Irungu na thirikari ya Naikuru igitongoro ni governor Susan Kihika makorwo magiteithiriria hari kurehe mwiri ucio wa mwiritu ucio guku nigetha onao makikorwo makiigwa ngoro ciao ciganĩire ona gutigirira ati ona athaki aya kana ateng'eri aya nini maragithie na mbere na kwirutaniria mahenya-ini matigakorwo nao makiigwa uru kana kuigwa mari demotivated kuona ati matiranyitirĩrwo ni atongoria ao. Reke nyambe njoke mwaro kuri we mwena wa studio tukihokaga ati ni makorwo kana atongoria acio ni megukorwo magithikiriria kiriro giki kia ateng'eri aya ni undu wa mahinda. Reke nyambe njoke mwaro kuri we mwena wa studio kuma guku kiharo-ini giki kia Nyahururu handu-ini ya Kameme TV ni njĩtagwo Francis Mwangi wa wira kariwe studio. Nĩ ngatho muno makiria Francis Mwangi wa wira na tukihoka ati uteithio ni ugukorwo ukionekana nigetha mwiri wa mwiritu ucio ukorwo ukirehwo guku bururi-ini ahurukio uria kwagiriire. Tugitigana na icio atongoria a makanitha kaunti-ini ya Kirinyaga ni mathiete na mbere na gukumithia ciiko cia Akenya kuhenererio na ritwa ria ndini na gucoka gwikora mathina-ini ma ndini ire na morutani mogomu. Riu atongoria aya maugite kuri na bata munene wa kanitha uyu undu mwe na atungatiri guthurimwo. Wainaina wa Kiarie ni araraniria na atungatiri aya kana atongoria a makanitha mwena ucio wa Kirinyaga. Reke tunyitanire nake kwa ihinda riri. Wainaina geithika ngikorwo ni urajigwa? Thengio muno mubi wa shega ikwamukira na njira njega kuma kaunti-ini ya Kirinyaga no tugwa iko giaririria ni ndeto tugikiuga ringi ni witikio kihaugite kana ni ukombo wa witikio kuona ati andu ni wingi nimo maragithie magakihingicwo na maiko magikingira witikio-ini ugitiganite ni ndeto iko igote gikiaririo na njira nene guku bururi-ini ikigie mutungatiri ugwitwo Mackenzie kuma kuria mwena wa Kilifi kuria ikoretwo gikira andu magikorwo magikihinga niguo magicemania na Ngai namwe magaiko magikuite na miri yao igithite na mbere na ugithikurio migunda-ini na amwe marakihonokio makiri muono inde makiri hatikaine nero tuko tukiriria na atungatiri ya kuma kaunti-ini no ya Kenya hi magitwire uria maundu maragithie kwa ihinda riri ni handu hagikinyite andu aitu ringi magagifuata witikio kana magifuata ndini iria itaramagithia njira njega na ringi kwa ihinda riri kanitha ni wagire ukorwo gitacukia makinya maugitigirira ati ni kana thirikari ni ikiagire gitacukia makinya maugitigirira ati ni yakiregulate kanitha ici kana ukirora kana ukiamba ugithurima kanitha ici o ndumwe na atongoria a ndini kici giko ikirania na ihenya gukiamberia na muthikabu tondu kira kwinanie muthikabu ni ndeto ikoretwo ikiario na njira nene ringi andu aitu ni kura morite gacira magithie makenio kuria makanitha-ini ringi kwa ihinda riri mungira thirikari ko gitacukia makinya mariku marito makwa ni Archbishop Dr. Daniel Jagi chairman wa muungano wa makanitha thiini wa Kirinyaga gwenda kuga uboro kwina regulation ya kuga ati kwina uhuru wa kuabudu
koguo none mwene kuingirira bandu bau tondu kwina watho thiini wa kuria gwa gatiba itu ya kuga kwina wiathi wa kuboya kwina wiathi wa gwika maundu mothe kindu kiria ndengiuria ni thirikari na security ifuate makanitha muno tondu kwina maundu macio moru ona toko ukumenyekete kwina kungi nginya andu marekithwa maundu matagirire tondu makanithani ni kurerwa kubikanua arume kwa arume o kuu makanithani kwina maundu irekwa nginya andu magakua na mangi makagona gutangacwa tacu mokete otheri-ini matangacwe tondu kirikaniro kiugaga muici ni wa mithenya bote koguo ni kuonania atiriri acu ni muthenya wao wa bote urakinyire kuramenyeka uria andu matwire mabenetue kanithani actually kwina makanitha moire uboro uyu wa uhuru wa kuabudu thiini wa Kenya makioya a privilege ya kubitithia andu tondu andu inge mati uyu uboro uyu ni kwirwo meragwa koguo na wabata kwirwo thi kanitha otenguo wabata gukora abunjia mange mathia magakoma na atumia mene makanithani ona ndi mwigu na ngeonera maundu amwe ngeigua andu marabenererio magakonibuswa makomage na ni abunjia aria ange makiragwa ni gicunje gia ikumi kia mwiri ati mararutira mubunjia ukona makanitha tacu ni ta ngoma maboyaga ona ndungierewa wega riu aba no babuthikire ke thirikari macoke tondu muici anyitagwa no muici manyite abunjia aria moikiine wega mamabe kithomo na mamatume mena security meingire kanithani tondu aguko kirugia giki ndirariria we kanitha we bandu ndakorire bindi ingi ndathia gwita makanitha invitation nigetha tuboere bururi wa Kirinyaga guko bara jibanji twathikanitha tugikora andu makomete furati makiugaga ati Mungu tunaomba vita Kenya na ni kanitha riu kwina maundu maingi muno mabithe matangimenyeka matangituma muici athia akanyitio ici acio koguo ndiruga ta mubunjia tani na aria angi moewe wega mabewe security na mathomithwe kidogo macoke mateithiririe thirikari kunjugura maundu taya tondu ni maundu maingi muno kanithani tondu kwa bingwa kanitha wigwa no kibunjio kwina maundu maingi muno marekeka mangi moru muno tondu ona ndanona mutumia uthiaga kanitha athiete akabewa ndeto ni mubunjia athiorage murume nigetha abeo promotion ababe itokiandieri giki kona mwanake werirwo kanithani athiorage mutumia na athike nyumba gwake nigetha abeo promotion kwena imaundu nyingi muno thiini wa makanitha ara twinamo riu abagutangigia usunguci na thirikari emenye ona ngiuga ni intelligent maratuma matingi bota kunyita tondu riri matioi kanitha kuthia gwate tondu kwena mapawa marabuthira kanithiro mapawa macio ona mo intelligent no athinage kumenya tariu ngirora ta kanyari ri kithe guti uri ekaga maundu acu mothe kaga kithe matiacokire makiura na makiriganira na kwena mange maingi tiga acu marathikirwe kwena mange ona mathikanaga tondu tacu marathika andu nyumba nigetha mabeo promotion ri kito kanitha rege mutungatiri ndomereri yaku tukiriki hingi na nuthu ndagika kuri a Kenya rege gukorwo matekugwa mutego-ini uyu wa hunjia aria matakinyiririe kiro kana matagire gugikorwo aba ni baritu muno brother Wainaina tondu riri kanitha ni kuni maundu ciekagwa nione ici yakubaka na muunde cietikagia tondu muguo ucu ndio we umite ku mara maguta marabakanwa kila sana nduramenya marabakanwa ri tondu maguta kwiura meritwe thiini wa kirikaniro thiini wa Jakubu 5 mundu uria murwaru abakwa maguta kana uria wina thina nigetha abone no riu urakora marabakanwa kila saa ukona muunde urabakanwa na nduikane mundu ucinirwo woka kubakwa muma uria uranyuo ona kibunjia ni kioro na nginya njonge thiko bunjia andu mugagera kanitha te itu tondu ni maberwo muma ona ndagika eno yani ndomereri yakwa ya mwico ni atiriri thirikari ni cagure andu aria moiwe abunjia nigetha marutururi aya mebithite tondu nginya guku Kirinyaga ni makiria ya egana thengio muno thikabu ringi ndagika imwe tu nuthu sekendi Nĩ ngatho mũno makĩria Wainaina wa kĩarie nĩ ũndũ wa riboti ĩyo kuma mwena wa Kirinyaga na nĩ ngatho mũno makĩria wa ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ĩno nĩ tabarĩra ya Ndurumeni matũra-inĩ no tũrathiĩ na mbere kũhungura matũra matiganĩte, icigo itiganĩte, kaunti itiganĩte gũtigĩrĩra nĩ twakũmenyithia marĩa mothe maragĩthiĩ na mbere kũhanĩka. Kwa ihinda rĩrĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini no nĩ tũracokereria na riboti makĩria, thiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Kameme TV.
chapa na uwashe futa na GoTV Max. Ukiwa na GoTV Max, unapata kuona timu zako za La Liga na Serie A zikicheza live. Hapa pia utafurahia more than 55 local and international channels. Jipatie raha pamoja na familia yako kwa bei poa. Usimiss out. Download the My GoTV app now to get or upgrade to GoTV Max today. GoTV, love it.